ona tema, iako zaboravlja da postoji rezolucija Narodne skupštine Srbije u kojoj se kaže da smo mi vojno neutralni. Znači, u tome je problem što dokle god je naša javnost u stanju budnosti i spremna da postavi logično pitanje i po pitanju Srebrenice, da traži dokaze za to što se priča da su Srbi tamo počinili strašan zločin ili još gore kad kažu genocid, ili kada recimo javnost se probudi pa pita čekajte na osnovu čega i na osnovu kojih izbornih ovlašćenja vi nas uvodite u NATO pakt, onda oni prekinu da pričaju o tome, sad čekaju da se uspavamo. Onda kad se uspavamo, onda odjednom se pojave neki intervjui, neke rezolucije, neke izjave koje pokušavaju da objasne kako je vrlo normalno da postanemo deo NATO pakta, iako niko to ovaj narod nije pitao i niko sa tim programom na izbore nije izašao, kao što je vrlo normalno da mi jedini po ko zna koji put se izvinjavamo i objasnimo kako smo učinili genocid na mestu gde su sukcesivno rađeni zločini prema srpskom narodu već zadnjih 100 godina. Da, podsjetio bih gledalaca ove emisije da je Srpski sabor Dveri kao najveća srpska nevladina organizacija i najbolje organizovana u ovom trenutku gotovo godinu dana u jednoj neprekidnoj anti-NATO kampanji pod sloganom ne u NATO, tako da pretpostavljam da se proglas grupe od oko 200 javnih ličnosti, srpskih intelektualaca, ima tu i zaista veoma uglednih naučnika, akademika, ljudi sa jednim moralnim i naučnim dignitetom, savršeno uklapa u, kako bih rekao, anti-NATO kampanju koju vodi Srpski sabor Dveri već godinu dana. Ali evo, prosto moram da vas pitam i to kako komentarišete činjenicu da je ovo jedan od retkih proglasa. Ja zaista ne pamtim sličan proglas u poslednje vreme u Srbiji koji je na neki način okupio u ideološkom smislu, političkom smislu ličnosti koje pripadaju i levici i desnici, i u ideološkom smislu su i liberali i demokrate i tako dalje. Dakle, kako komentarišete taj ipak paradoks za naše srpske društvene i političke prilike? Pa cela priča o anti-NATO kampanji koja je u stvari rađena već godinu dana u stvari je nadovezana na veliku potrebu da se obeleži godišnjica, to je 10-godišnjica bombardovanja i napada, agresije NATO pakta na Srbiju. To se desilo u martu 2009. godine i tada smo mi zajedno sa Fondom Slobodan Jovanović i Aktivnim centrom i još nekim drugim nacionalnim organizacijama obeležili tu 10-godišnjicu sa velikom komemoracijom u velikoj sali Sava centra. I tu se, u stvari u tom trenutku se dešava ono što objašnjava zašto je tako lako bilo okupiti preko 200 javnih ličnosti koje imaju potpuno različite političke stavove po drugim pitanjima, kako ih je bilo lako okupiti na takvom mestu i po tom pitanju. Zato što u politici uvek postoje teme i tačke u kojima se političko pitanje pretvara u moralno pitanje. I u tom smislu je apel tih 200 javnih ličnosti, cela kampanja koja je rađena godinu dana i povodom dolaska Bajdena kada su rađeni protesti i onda sve ostalo što se nadovezivalo na razne nacionalne manifestacije, a vezane su za jasnu poruku da u narodu postoji ogromno neraspoloženje prema NATO paktu. Sve to ima jednu moralnu dimenziju i onda je postojala mogućnost da vi u jednom trenutku sa takvim proglasom koji je inače potpisan od strane mnogih naših saradnika i ljudi iz najvećeg rukovodstva Dveri, da takvim proglasom vi pokažete kako javnost sa moralne tačke, pre svega sa moralne tačke, želi da postavi pitanje onima koji su preuzeli odgovornost za ovu državu, na osnovu kojih ovlašćenja oni pokušavaju da objasne da je normalno da mi budemo u NATO savezu. Mi na neki način dolazimo u onu situaciju u kojoj je moglo da se nalazi srpsko društvo i naša javnost pred Drugi svjetski rat. U onim trenucima kada ste imali vrlo jak narodni front protiv onoga što je fašizam značio tada u Evropi. Oni koji znaju strukturu fašizma kao jedne imperialističke, agresivne, totalitarne politike i ostalo, mnoge od tih elementa mogu prepoznati danas u NATO paktu. Tako da jedna ozbiljna antifašistička tradicija koja nije ova pro-NATO, pod znacima navoda, antifašistička tradicija koja se bori protiv naših, pod znacima navoda, naših fašista u skins grupama i tako nešto, nekih marginalaca koji glume tu fašističku opasnost, pa onda ovi dižu velike demonstracije i glume antifašiste, a kada se pravi fašizam sa tenkovima, bombarderima koji ubija civile svuda po svetu pojavi, onda oni to prećute, sklone se i još uzmu i pare od tih fašista da bi ih promovisali. Tako da u tom smislu naša prava, autentična srpska antifašistička tradicija se prepozna u onome što
smo videli kao reakciju na NATO pakt i na ovo što nam se nameće kao normalnost. Da, ovih dana se inače, pošto ćemo, kao što sam i najavio na početku, nešto kasnije govoriti o vašem specijalnom broju koji je posvećen Srebrenici, mnogo govorilo o raznim zvaničnim i nezvaničnim verzijama, pa je, evo, što mi je posebno drago pomenuti, i časopis Dveri srpske, Istina povodom Srebrenice, i ovih dana u jednom sjajnom komentaru profesora Đurkovića u Politici, gde je bilo reči o političkim, pravnim, moralnim implikacijama Srebreničke deklaracije. I ja bih se vratio nekoliko meseci unazad, dakle, kada je na neki način obeležavana 10-godišnjica NATO pakta i kada smo zajedno promovisali ovaj specijalni broj Dveri, postavio sam vam i tada pitanje da li smatrate da postoji jedna dovoljna vremenska distanca da se da jedna potpuna ocena o tom zločinu bez presedana i da li uopšte postoji i u ovom tematu nešto što do sada u dovoljnoj meri nije poznato srpskoj javnosti, a odnosi se na NATO agresiju u periodu od 90. godina do danas, pošto je to ipak jedna agresija u kontinuitetu. Da. Elementi same agresije koja je počela tada, a pripreme su trajali i pre toga. Mislim, problem je što se cela NATO agresija na Balkan prepoznaje u završnom činu 1999. godine kada kreće bombardovanje svih naših gradova. Ali tek tada shvatamo da već od raspada bivše Jugoslavije u stvari krenula specijalna akcija prodora NATO pakta na Balkan i onda odjednom se sve skockalo. Skockalo se svest o tome da i navodno legitimni zahtjevi Slovenije i Hrvatske za ocepljenje uz krvavi rasplet, onda klanica koja je nastala u Bosni, na kraju posticanje albanskog separatizma na Kosovu i na kraju posle 10 godina otimanje Kosova protiv svih pravila međunarodnog prava. Sve to govori o tome da je to jedan ozbiljan koncept koji 20 godina sprovođen na Balkanu, uz to da onaj koji je izvršio taj prodor na Balkan, a to je NATO pakt, suštinski preuzima krivicu za sve zločine, za sva zla koja su se desila, jer je zločin protiv mira prvi inicijalni greh svih grehova, zločin koji je u stvari omogućio sve zločine koji su se posle dešavali na ovom prostoru. U tom smislu, pored moralne dimenzije koja podrazumeva aktivno suprotstavljanje ulasku Srbije u NATO pakt, i ne samo aktivno suprotstavljanje, nego i suprotstavljanje svim NATO strukturama u zemlji, što je normalno s obzirom da su to neprijateljske strukture prema našem narodu i našem društvu. Pored toga, postoji ta moralna dimenzija, postoji ta istorijska dimenzija i dimenzija istine. Ako hoćemo ozbiljno da razmatramo šta se dešavalo u zadnjih 20 godina, mi pre svega moramo pogledamo u Brisel i u Vašington, da pogledamo u centrale NATO pakta i da onda postavimo pitanje, čekajte, ko je ovde glavni krivac, veliki brat svega što se desilo. U tom smislu je taj broj bio pokušaj i u Srebrenici da se pokažu prsti tih struktura koje su u stvari pre svega omogućile jedan haos koji se tamo desio, omogućile da iz te enklave se napravi nešto što bi mnogo pre moglo se okarakteriše kao lokalni genocid prema srpskim civilima, pa su onda omogućili da nastane haos u tih nekoliko dana 95. godine, u letu 95. godine i da još posle toga to medijski spinuju i projektuju tako da mi sad ispadamo najveći krivci, iako je baš na tom prostoru, baš u tom gradu, po treći put u tom veku izvršen strašan genocid nad srpskim narodom. Znači, to su stvari koje kad čovjek pogleda, pogotovo kada vidi iz stranih izvora, da ljudi koji nisu vezani za ovaj narod, pa ne govore iz nekih, kako bih rekao, patriotskih razloga, pokušavajući da brane svoj narod, nego objektivno gledaju istinu sa distance i kažu, ljudi, nemojte se igrati sa pričom o genocidu, to nije naivna stvar. Kada to kaže jedan Noam Chomsky, onda je to stvarno vreme da svako slobodomisleći se zamisli, isključi medije i kaže, dajte da vidimo činjenice. Da, na internet stranici Dveri pojavljaju se u posljednjih nekoliko meseci vrlo zanimljivi analitički tekstovi o tome šta je zapravo strategija NATO alijanse posljednjih 15-20 godina. I evo pokušat ćemo malo da večeras razgovaramo i u geopolitičkim odrednicama i kategorijama. Naime, suština, smisao svih analiza koje ste objavili o tome šta je NATO alijansa danas jeste zapravo bitka za energetske resurse. Sada, u kolikoj meri je sa stanovišta čiste geopolitike i geoekonomije srpski istorijski i etnički prostor važan u tom prodoru ka središtu zemlje, ka srcu sveta, ka Kaspijskom bazenu, ka ogromnim nalazištima nafte i gasa u Rusiji? Mnogi naime autori tvrde i na zapadu da je to u krajnjoj liniji cilj i suština i smisao tog proširenja NATO-a na istok. Da,